Hey, oh, Messet call, ah. Message call, just a mobile. 우주셔 보이니? 많이 부탁드려요. telefone niyo ituma usavura gutyo oyo ukugura n'umuryango ntunandamuze pe. nanjye ukoresha iyi. telefone reka uraba ndakwemereye nk'inyuma y'iminsi 3 nzobona ayikugura. You compare? Baby. uranga usavura none Oh yeah, sweet. inyuma y'iminsi 3 mbona wa telefone nzobona ayikugura. hanyuma genda urabafungure cyo ugenda aya oh karibu mwana karibu ubu rero famiye rutaya irakwiye bari banyibasaba inka Bandemba. nga bari bakubonye karibu ba haguruka rero genda ufungure muco musanzwe n'abana. Oh, famiye rutaya famiye rutaya urihe nariko ndakurondera ndaryohewe yo wa mwana yahora mu budage ubu nyene ntihagisuke mu nda ingura nyaruka ingo karibu
utambwira iyo mwarareka yagenze gute turagushima turabushe natembera n'umunsi baranezerewe cyane ariko ukuntu mbona ndamwemega mwanyoye inzoga mwe yo papa tunywa inzoga ndababwira ikintu kimwe family utaya muze kugira mu inzoga iyo ni murare gusa iyo muvuye murare gusa kandi nariko ibyo wahora ndabona umenye turi muri rero ari ahantu twatembereye nukuri ni ahantu heza vraiment je nakunze cyane cyane twita papa hari umuntu yatwawe n'amazi hariya twari turi kuri plage amazi yamutwaye neza ubundi mutipe acarajya mu mazi aragenda aramurora yinjiramo uko nyene yambaye yagiye nyene yambaye impuzu aca yinjira twari tuzi ko agira apfe tukajya abantu b'umutima mwiza namwe muzohora mu mutima mwiza si biza papa nta kibazo je namukunze ngo namukunze tu kubera bamurokoye ngo kubera umuntu wagize gute ujya mu kunze namukunze yeje nuko sinagutegeye yanjohe ndiyera ameze nuko sinagutegeye ati chama wasije wanje naye para kwa mrega mata kachata no kurajia maana sindamwumva ngo wamukunze kubera navugisha ko ndana bamukunze ariko je namukunze iyo kandi byo bigize reka ndababaza wakunze ubwo yagubiyemo ubwo yakunze uwo yarakuye uwundi uwo muhungu nyine yagiye kurokora wa wundi yaguye mu mazi niwe yakunze wakunze uwo yaguye mu mazi cyangwa wakunze nakunze ujya yamurokoye ibyo ni nakunze utabyumva papa ati kanka urakunda umuntu ari bwa mbere umubona aho yo aho bizapa kumukunda ni kimwe twese turakundana wamukunze mu buryo nyabaki namukunze 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 aho nyine urashobora kubona umuntu umunsi wa mbere ukavuga ngo wamukunda none ntibishika je gusa nimenye ko namukunze nta bintu n'ibyo byose mukumbaza mukumbaza menya uri kuvugana nawe famille utaya ntabwo ari uko ari uko nabareze urumva gukunda umuntu papa bihera no dushonga kuvuga nshaka kurya akunda kurya nimba kuzibushe ndakunda iki akunda kurya udakunda kurya ninde jewe bisa ninde okay umuntu ndababwiye nanjye numva nshaka kurya ni papa narizi ko watubwiriye none umukozi ntatege kumeza okay genda murare ndazi wow ndabishaka sawa Konta wazi. afite hari nimero hari misinigeze kubona no gutsikara aho nigeze kuri guzenya kuri plage Ndamuzi. urashaka kumara nimero ziwe Nimero ziwe. Na telefone ziwe. None kweli kuri ngaho. Ndiye kanse wanje ninjiye mu kanya naje nawe ngiye Ngize nimero ziwe. merci ça merci Yo musi mwiza. ego